Урматтуу мусулман бир тууганым, Абил Амбия болгон пайгамбарлардын атасы Ибрахим алейхиссалам жаратканга жалбарып дуа кылат мындай: Rabbi habli minas salihin. Ey Allah'ım, salih urpak nasip kılgın. Özüңнен korkon, imandı, salih perzent bergin dep. Jönle bala surayı berbe, jönle kız surayı berbe. Allah'ım, maga salih perzent bergin dep. Andan keyin İbrahim aleyhisselam vajnubni ve baniye en na'budal asnam. Ey Allah'ım, meni jana menin urpaklarımdı, baldarımdı butqa sıyınудан, taşqa sıyınудан, uyga sıyınудан, mazarga sıyınудан saqtagın deydi. Kuday saqtagın. Al ne? Tavhid, iman menen baştagın деген. Baldarıma iman bergin, imandı salih perzent bergin. Elestetkin, közüңнүн karegi bolgon balaң özüң jumaga kelip başkasına alıp taşqa sıyınıp жүрсө, uyga sıyınıp жүрсө, şaytanга sıyınıp жүрсө,